To je, gospodine Vučiću, još od danas, ako imamo da brojim, koliko je to? 5 godina. 5 godina? Da. Pa mi 20 godina gradimo Prokop i nismo ga, ili koliko godina? A za 5 godina će sve ono da bude gotovo. Opet kažem, iz vaših usta u Božje uši. Jel imamo, evo imamo opet Evlju iz režije, volje ćemo sad imati više sreće. Dobro veče, predstavite se. Odakle ste, kako se zovete? Alo. Dobro veče, izvolite. Ja sam Gavrilo Milentijević, Gornje polje. Pojavio se jedan Talijan. Sastavio sam novi spisak za izolaciju, ali nemam dovoljno zatvorskih kapaciteta. Prave onolike školetine, domove kulture, bolnice, a zatvori ubolicni. Jebem ti državu koja nema zatvori. Puh! Dakle,